orange. Wah, tapi di dalamnya apa ya teman-teman ya? Coba kita lihat dari sini dulu nih teman-teman. Wah, wow, wow. Sepertinya ini mainan teman-teman. Oke, kita coba buka dulu ya. 1, 2. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kita di sini di TNT Kreatif teman-teman tuh. Wow, wow, wow. Ya teman-teman, kita melihat sesuatu di sini teman-teman ya. Wow, ini apa teman-teman nih? Ada banyak sekali mainan teman-teman nih. Wow, wow, wow. Ini ada ondel-ondel pocong teman-teman. Warnanya merah nih teman-teman nih. Wow, nyok kita nonton ondel-ondel nyok kita ngarak ondel-ondel nyok. Wow, ada ondel-ondel pocong di sini teman-teman tuh. Ada ondel-ondel pocong warna merah. Ini ada tentara Squid Game. Wow, keren sekali teman-teman. Ini ada Squid Game nih teman-teman ya. Ini ada Squid Game. Wow, lihat ya, ada Squid Game, ada tentara Squid Game ditemenin sama ondel-ondel pocong nih teman-teman ya. Widih, widih, widih. Ini ada keranjang nih warna hijau, warna biru sama warna orange. Wah, tapi di dalamnya apa ya teman-teman ya? Coba kita lihat dari sini dulu nih teman-teman. Wah, wow, wow. Sepertinya ini mainan teman-teman. Oke, kita coba buka dulu ya. 1, 2, 3. Wow, banyak teman-teman nih. Lihat teman-teman tuh, ada banyak mainan ya. Oke, kita coba lihat satu persatu ya teman-teman ya. Wih, wih, wih. Ini ada mobil Tayo teman-teman. Ini mobil Tayo si Rogi. Widih, widih, widih. Hei Tayo, dia bis kecil ramah, melaju, melambat. Wih, kita masukkan. Widih, ini ada satu lagi teman-teman. Ini mobil Tayo si Rogi. Si Gani teman-teman. Hei Tayo, si Gani warna merah. Woi, mantul. Widih, widih, widih. Ini ada Tayo teman-teman nih. Widih, widih, widih. Ini ada Tayo. Hei Tayo, warna biru. Keren, mantul. Ini ada Dorami, adiknya Doraemon. Keren sekali teman-teman ya. Wow, mantul sekali teman-teman nih. Ini ada Silani. Wadidaw, ini ada Silani teman-teman ya. Ada Silani teman-teman, kita masukkan. Ada Boboiboy juga teman-teman. Wadidaw, ini ada Boboiboy Plus. Kita masukkan lagi ke sini teman-teman nih. Wow, ini ada Boboiboy Galaxy. Keren sekali teman-teman, mantul. Wah, ini ada bebek-bebekan teman-teman nih. Widih, ada bebek-bebekan naik motor Vespa manual. Kita masukkan. Ada tentara Squid Game juga teman-teman nih. Ada tentara Squid Game naik motor Vespa manual. Mantul. Oke, sekarang kita tutup. Mantul sekali teman-teman. Oke, kita sekarang mencari lagi mainan yang lain teman-teman. Oke, ayo let's go. Oke, yuk teman-teman, kita berangkat. Wih, wow, lihat teman-teman. Wow, ini ada si Ipin ya teman-teman ya. Wow, itu si Ipin. Wih, ini ada si Ipin teman-teman nih. Wow, ada si Ipin, berarti ada si Upinnya teman-teman. Wah, tapi kita selamatkan dulu nih ondel-ondel Betawinya teman-teman. Wow, ada ondel-ondel Betawi teman-teman. Yuk, kita bawa dulu, kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, kita kumpulkan ondel-ondel Betawi. Ini ada si Ipin. Wow, oke teman-teman, kita coba cari dulu ya si Upinnya teman-teman ya. Kemana teman-teman nih? Wow, lihat teman-teman tuh, dia ada di atas pohon tuh, si Upin ya teman-teman ya. Kita selamatkan dulu si Upin ya teman-teman nih. Wow, ini si Upin ada di atas pohon teman-teman nih. Widih, mantul. Wow, keren. Kita kumpulkan ke sini lagi. Wow, keren. Ada si Upin, ada si Ipin, ada ondel-ondel Betawi sama Squid Game. Oke, yuk kita let's go mencari kembali mainan yuk. Kita coba cari lagi. Wah,
Wow, lihat tuh teman-teman tuh. Ada lagi di sini teman-teman nih. Ada ondel-ondel. Widih, ada ondel-ondel pocong warna kuning, warna biru sama warna putih teman-teman ya. Oke, kita selamatkan semuanya teman-teman ya. Kita bawa dulu ya teman-teman ya. Kita kumpulkan di mari teman-teman ya. Wow, kita kumpulkan di sini semuanya teman-teman. Wow, keren sekali tuh. Dapat ondel-ondel pocong, Upin Ipin. Ini ada satu lagi nih. Ada dua lagi nih. Ada Teletubbies teman-teman nih. Ada Teletubbies, Tinky Winky sama Lala sama mobil Tayo. Oke, kita selamatkan dulu. Kita semuanya bawa teman-teman. Kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Wow, keren sekali tuh teman-teman tuh. Widih. Keren. Dapat banyak teman-teman tuh. Wow, mantul ya teman-teman ya. Oke, kita coba mencari kemari teman-teman. Ada kandang ayam lagi teman-teman nih. Wow. Ada topeng ondel-ondel nih teman-teman ya. Ini topeng ondel-ondel Mama cantik. Ada topeng hulek juga ya teman-teman ya. Woi, ini ada satu lagi teman-teman tuh. Ada topeng ondel-ondel Pak Kumis teman-teman ya. Oke, kita bawa dulu ya teman-teman ya. Kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Kita kumpulkan kemari, mantul. Wow, keren sekali teman-teman. Dapat banyak ya teman-teman ya. Oke, kita coba mencari kembali. Lihat teman-teman. Wow, ada Bobo Boy. Ini ada Bobo Boy Supra, ada Bobo Boy Gempa sama Bobo Boy Topan ya teman-teman ya. Wow, kita harus bawa kemana teman-teman ya. Oke, kita kumpulkan lagi teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya teman-teman ya. Kita kumpulkan semuanya pokoknya. Ada di sini semua ya teman-teman ya. Oke, ayo teman-teman kita ambil bobanya. Ini ada boba hijau sama boba warna ungu. Kita kumpulkan kembali teman-teman. Kita kumpulkan, taruh di sini ya teman-teman ya. Wow, dapat banyak sekali tuh teman-teman tuh. Wah, kita harus mencari lagi teman-teman. Ini ada lagi teman-teman tuh. Wow, ini seperti ada Doraemon ya teman-teman ya. Tuh, ada Doraemon teman-teman nih. Doraemon sama Giant teman-teman. Kita selamatkan lagi nih. Ada Doraemon sama Giant teman-teman. Wow, kita bawa lagi, taruh di sini teman-teman ya. Widih, mantul teman-teman tuh. Dapat banyak sekali teman-teman. Kita coba cari lagi teman-teman yuk. Widih. Kita coba cari ke sini teman-teman tuh. Wow. Ini ada Doraemon teman-teman nih. Ada Doraemon bersama ini ada SpongeBob ya teman-teman ya. Ini ada keranjang warna biru nih. Kita buka dulu ya. 1, 2, 3. Wow, ada mobil-mobilan teman-teman. Ini ada mobil BBM ya teman-teman ya. Mantul. Ini ada mobil pengangkut sampah teman-teman. Mantul. Ini ada satu lagi pengangkut sampah. Mantul. Ini ada Doraemon sama ada SpongeBob ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman ya, cukup sampai di sini dulu ya. Bantu subscribe, like, dan komen CNT Kreatif. Dadah.